Pak Didi akan menghibur para hadirin dan hadirat sekalian. Salam Didi mulia. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika البدر علينا ومجد تسميع البنور أشرق البدر علينا ومجد تسميع البنور مثل حسن القمر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أقواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم
Wahai Allah Rabbi, jaga nurul kamilah pendosa yang harap tercinta, wasilah yang mulia darimu syafaat. Man menjadi manusia berakhlak mulia, berkamu syaikona. Man ana laulaku, kaifa ma uhibbukum, kaifa ma awakum. Man ana laulakum, kaifa ma uhibbukum, kaifa ma awakum. Kabulkan ya Rabbi harapanku ini, agar sanggup Rabbi kami panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba. Ajak kena haide, tajak medikir, aduk bersate bertepatan aduk aleh, boleh bersate, hanya medikir seni budaya. Dua leh, boleh bersate, hanya medikir seni budaya. Jamun Cina, jamun kakek, udang dikek kurang. Budaya Islam saya beri, budaya kafir hawa. Budaya Islam janganlah beri, budaya kafir hawa. Donya gala bukan ni, aku tak jadi
Sekian dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.